Wallahi Azza wa Jalla kopiro kitabi delaik opis kataro insani hem vakeri ki suratul al-Isra deshu ekto ayetika vakeru Allah Azza wa Jalla وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا Acha ci passe o manuštano ki strana si gutnote ovo ili mai but crdolle ki strana te sigari sigate odluka te anel te odlučini kedo Allah Azza wa Jalla stvorini Ademe alaihi salam wallahi tegani kerel celo lesuro porodo te nasledinen disave osobine katar pirodat o Ademi alaihi salatu salam. Hemjek ta rodila osobine kola amen katar amarodat o Adem alaihi salam nasledijanla je tani brzina, žurba, sigariba. A kada Allah Azza wa Jalla već pominio dja brzina od ova sigariba, pominla čakani do. Pa vakira Allah Azza wa Jalla koji smo kao ajeti ki suratul al-Isra deshu je to ajeti ko početku odma kao vakira Allah Azza wa Jalla وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ Sar kedo manuš keda dova kerela, keda molini, keda rodela, baš okoaso i tano šukar, često da dova kerela molini, hem baš okoaso si šeri lošni pa. Često manuša akava da kere. Lese dova kedo insani kerel, biva rani uvek te trudini pe, te pečatirini piri dova la fiența. Znači, cu kraja katar piri dova, pečatite kuel pire la fiența, Rabbi Allah, te sia kava mange hai demo dova. Rabbi Allah, te si mange akaya buti, kai mangava te kuwa buti te kera, te si kataro hairi, Rabbi, lo charkilate te zaposlinamo. Rabbi Allah, te si kataro hairi akva ker, te si haire se mae, heme kerutnenge, dema Rabbi odova. Ya Allah, tu ća ci pase džalea mena džana. O Allah, ti rođandi pa i tamo savršeno, a mirona. Subhanallah, kada Allah Azza wa Jalla si kavija insani te postupini. Kada nešto molinem rodela, ki dova neli. To se kokova kuransko ajeti avela nenge o manuš kada dova kerela, kada nešto taro Allah i molini, baš u šukari pa od ova kerela, ama često da destinipe, o manuš dova te kerela, hem baš u šeri, baš u lošni pa. Kozo puti o manuš, ando dja brzina taro sigariba, rodela nešto šeri peski. Primjer kerala fio manuš koga je tano nervozno, sile problemija, prvo dova koja kerala Rabbi lemi duša. O Allah, dema so posigate temera. Sigarindo i ki dova molini, od vas osile se šeri. Pa Allah Azza wa Jalla si kavija men subhanallah, ka je kalabuća, kada nešto mangeja da je buti, savi gotovo lodeja, mangeja te ženi netu. Ternenge nasihati, o Allah, te si mange hajri kova paša ker te na durjar ker hem zamenilo doa nešto vaja so i pošukar. Hem so najbitno ta rosa kada nešto rodeja, o Allah, te si jale tu zadovoljno dole buća dema, kaj na durjar. Znači, koja je tamo o manuški brzina, puti de sinipe, nešto greška te molini, hem te rodol taro Allah Azza wa Jalla. Kad krela pelafi isto taro dja brzina ili sigariba, od hej tamo hemo namazi. So stamen više puti lafi kerja. Ama često manuške da namazi kaldini, sigari. Često kada namazi kaldini, sigari. A penjardoa mingi o hadisi, taro sa salam, kada vela je filani, Allah ni jamia, hemela namazite kaldini. Pa sigari o namazi, pa primetini o pejgambera Islam, pa pada su završini o namazi o pejgambera Islam kava kerle se irđi' falsalli fa inneke lem tusalli. Irin tut napala, palemo namazi kıldin, se to namazi na kıldin gel.
Se declare că ai copilul namazi znači sigari. Em pazi na kad krila pe Allah fita rodia brzina ili pa sigariba, o sigariba ko namazi pravalen na odnosini pe samo ko način car obavinea tiro namazi. Nego odnosini pe hem ko način car svatina amaro namazi. Vai tamo bud bitno te razumila. E brzina o sigariba i namazesu na odnosini pe samo ko način car tu kildinea. Nego odnosini pe ko način car tu o namazi razuminea i svatinea. To jest, kaj ta nodia konekcija, ta rodova so ko namazi ukuina, čitina, hemokova so keraja, avrijalo namazi. Deke navdine. Buti ta neokola amendar, avdije so kildinena, panj vakti namazija, hemko kijami, razna kuranska ajetija čitinena, a jekta neokolendar kola možda pe paljana vakerena. Kozom puti šaj desingja pe manuše se kukijam, u kuinga čitinja kuransko ajeti koto Allah azza wa jalla kirala lafitaro šukaripa premalo pa šutnem durut neki familija. Ko por puti šaj emotivno neko da je tamo učače ka su Allah edinja šužo glasu taro imamija, čitinja šaj kva kuransko ajetem turungja. Ama tiro odnos sana čilo palodova. Sana čilo tiro odnos palodova. Ko bori tane avdije, manušakula namazi kildinena, tamam? Ekom și Allah fina kerena. Ko bori tane okola, su namazi kildinena, gibeti kerena. Ko bori tane okola, su namazi kerena, hem, jitaj sa. Raštitea čuvate gena. Znači, kava e brzina, e žurba, o sigariba, na ne samo ko način sar tu obavinea tiro namaz, nego sar svatinea da o namazi. U koji nekako kuransko ajeti ko kijami, svo. Wabil walidejni ihsana, hemo je šukar pino tuno roditelja. Avea cereama ko și ate roditelja. Ili avea paldea ta rocher. Eu a cerea ninge nešto, tamo? Brzina, sigariba. Bitno i tamo kava te razumina. Kaj od ova namazi te dikyol pe hari ko amare životija, ko amaro hayati. Kaj od ova namazija te dikyol u pralamende ki praksa avrijal na samo Andreani džamija. Dojajta ne odija brzina ili sigaripa koja odnosini pe znači ko način samo namazika kildine, hem ki konekcija taro namazi hem amare delija amelija. Kaj to ne bud bitno. Kaj tamo bud bitno? Tu si garea na povezujan o namazi tire amelea tire deloje. Taro baro sigariba. Isto agar kad krila pe lafi tari brzina ili sigariba, tano hemo do vama nušte sigari te piravili te prenosini nesave haberija. Hemo do vama kada krila pe lafi katarakja tema o te nažalost slaba ina. A gdje manuša takmičinena pe ko poangal nešto kao bavestini. Ko posigate da je vest kao ulavi. Znači on žete avalo filanima kje lestar avala mangja kao haberi. Tamam? Pazine subhanallah. Ko vakti peygambere sallallahu alaihi wa sallam desingja pe događaj. Kojeg tan ko asine pašuzale Medina živingja ek pleme, penjardo pleme Benu Mustalik. Benu Mustalik pleme koja živija paši Medini. Celo dva pleme prihvatio islami. Ule muslimanja. Sad desine pe o pejgamber alaihi salam akala poškova ule muslimanja. Pejgamber alaihi salam kad bi čalilenge ke ashabe o Walid ibn Ukbe te džalđilende hem te kedellenda o zekati telelenda. Sad desine pe. A deti kod ova narodo, kod ova pleme Benu Mustalik sinagihar. Kad god bi avenenge da je manuškas on na penjarena, da je gosto musafiri, ola bike dempe, hem bilen piro oružje, hem ole bi ađikerenle, znači ko kuj banuga. Tamam? Znači bike dempe, bilen piro oružje, bi iklonan glav,
anglau znači ko kuibanu gav, hem bi dođa keren odole musafire. Ama, so desimi takana. Kedalen dikela o Walid ibn Ukbe kovjale da. Hem našla napala. Prastan dio te avem te del haberi te obavestine peygamberi aleyhissalatu vesselam. Tamam? So desini pekate. O virine mama ku peygamberi ya Resulallah Allah manusha taro pleme benu mustalik penela. Allah la sua querea ca on o islami prifatie on na kergeo doa. Nu ame jedva mošero džibdo spasinju montan. No Resul aleyhisselam bazin sar po stupin. Osine vojskovođe. Și aia odmah te chedeu e vojska, hem degeau cu napad. Și aia gata pe stupin. Alma, pazino, pe camera sam na reaguine. Iako kerelo pe lafitaro e poverljivo manuš. Koja ne neobično ashabi. Poverljivo insani. Abo Resul selam, na kaj da veruine se. Na reaguini odmah kova ando haberi, kodoa ando haberi. So kero Resul selam, Bichali e Halide ibn Velide, te jalente ispitinio de a situația, te dichel, so desinghiape. Ceea ce o doua, na, paco desinghiape, so se o doua. Uita nu bud bitnu. Palela o Halid, lela pe aneco bor ashaben, hem jala te dichel so e buti. A e butita ni ustvari, ca o doua pleme, benu mustalic, sinele e ca tabiati. Au doua tabiati tano, ola, bi clona gehare, che da biavene da ek musafiri, che biavene da ek musafiri, ola, telen pir orujem ti clona glav ko gav, olete doja keren, mangindoi te wa keren, ca o doua gosto so avela, of ko doua gav sigur no ca ovel. Quasi no se bebi. Ama of si ghearghea, te piravio haberi te wa keri ca ola shana kuvge ku islam. Samo ho avena mangle zamka te kere no mangle le te mudaren. Diken, quai tanu nas fali pav de sai ma kushengor. So amen ke da jamen da vo de haberi. Tamam? Amen si jaraya bizo te razmislina, te agikera, te proverina, te dica, a te conda te wakera. Nego amen samo sushura direct no wakera. A posle avela ca ustvară doa ineso dezinformația, ca ustvară doa na netačno. Sa su desingja pe kja slučka subhana kovate pejgamberi sallallahu alaihi salam. Zamislio manuša, alo te ke deo zekati. Ama o adeti kataro doa narodo sine savko, kad bi avel da ek manuška sna džanen musafiri, ola bi klonan glav, len bi piro oružen, bi adjikeren le mangindoj te bi čanen, le se poruka madara. Tu kamaro gavsijan sigurno. A bol koga dikleo doa našla. Našla te jelohem, te igari o haberi. Aita no e kopasno buti koja men bud puti pera ca chiazam că si gyara nešto normalno benu mustali cinema nu șacu la khuđe kodini hem lo stvari manglete deno zekati hem kaspi avena kuresa sam hem deno zekati hem dena znači o zekati nego Walid ibn Ukbe pogrešno razumija situacija hem si garja. So često amen čera so se najbuta bio manuš grešini kaj si gyari ko si gyari bananela pe ne nisar nakeri pe nisavi odluka. A tega ne Allah azza wa jalla objavini kuransko ajeti ki suratul al-Hujurat ko šofto ajeti wa tlerindoj penjardo kuransko ajeti. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. O tumen kola soverenila, che dacă ne utumen da ek fasiku, grešniku, haramđija, gunahčari, da ek haberi, da ek vez, فتبينوا. Proverine no doa, malen zdravo za gotovo, saramende. A ova čerđavan džo filano, doje tamo, 100%. Ohari, فتبينوا vakeri, o Allahi azze wa jelle. A što ne šukar? Kakva kuransko ajeti, isima aver kirajeti ko te avela agihari. Ko kraja e ajete su kada Allah azza wa jalla kjer otumen kula soverenina, kada kane otumen da je gunahčari ne samo haberi, o Allahi vakeri, na vakeri فتبينوا, nego sarava ko aver kirajeti čitini pe, فتثبتوا. A tumen tegani oven zorale. Oven tegani zorale
masi gyaren. So se toga shaite bhagyoven. Tamam? Alo filani avriyaldam. Va kergea shunen tumena kate ki jamia sosien. Tumen tsavu mi manushasien. Yek başkar tumen deisi o doasu tumen va kerena ikali avriyal. Of janel. Hem ikliu avriyal. Ako nasiam de zorale, o gemati so karasturi nampe. Isso Allah Azza wa Jalla ko duito Kur'an sko ayeti pama ket kao tumen yedek haberi. Palo so leka proverinen oven so fetethebetu oven zorale maden tumen. Ma od mate peren. Acesto desini pe kedavena disave haberi agiamende peraya. Menina maro mishleni. Isso Allah Azza wa Jalla agiarna redin. Arusa assalam o caso aquele que o pendiado hadistano două manușe se hovaibe te prenosini te piravi sau paso shuno. So gota o jikotokan. Jiala ne prenosiando e che so doa hovavgian. Navalani tu che po baro harami. Două tu che doa. Cât că la pela fita odia jurba sigari ba ilipa brzina o manușa die nai buter sigarena che da astarena pe codini. Ili pa keda prihvatinena odini palo so ek vreme si neko gafleti, nemarnas, neko gjunahi, a hamde Allah si irangir pe pale ku islami, tegani so desini pe, ola mangena sa odma, taroiek momenti sa te prominen, sa te minen, hem sa mangena ola te anen ku tansar on mangena. Ola dobor bud sigarena znači. Ama ako dikaju živote pegambere sallallahu selam, bišu trin berš objav, bišu trin berš borba, bišu trin berš odgojba e ashabel, dešu trin berš ani Meka, deš berš ani Medina, tamam, pa čak, pa leke savko baru periodi, bi desini petalen disare ashabi em te vakeren ja Resulallah. Zare mamen nasiam ko pravo drumo, a on ko hoavno. Zare mamare mudarde na neko cenneti, alengere ko cehennemi. Ja Resulallah buna, so se odma ne uštaja protiv lende. So se penela te ne ušta odma, hem odini te širina, hem odma te prenosina kva nuritara kva din islami. Morsa se nam bi pire postupkonca smireno bi smirini e situacija, pogotovo, znači, kad kreva pela fitalo terne, katar lengere ambicije. Znači, manu šine dugo vreme koga fleti, pa ovo ringja pe kodini, hemov bi akana ko islami te anel je ke dive se sakutan. Sa te anel kore duđano koja sa sođavape. To je tamo nemoguće, subhano. Znači, to je tamo nemoguće, pohari, nanesi gyariba, ni tu na prihvatiamo dini kada tu manglan, nego kada wallahi odučinja. E tamo god bitno. Nam še adek fula ko dini dola pe ko islami mašala praktikuini tu dini pe ko zomšaj. Dikela je ke praleži nimo je kamanu šjana piravi šamija. Ale pravi se šuna. Je vojna piravi šamija ulaf tu lata mutlu. Pohari be opa. Hem tu džera ti nan nešaj ko doa hali, pa na inan ljagjar, pohari smirin tu. Na ne sigariba koje savke buča. Znači, od terne najbud perena koja kava. Isto je gyar kad kreva pela fitaru doa sigariba, brzina, žurba i sjave sigariba ko džandipa. O manuške da nešto hari džanel, ili pa kad nešto hari čitinel, tega ne ponašini pesarte peneke dingjao džandipa ta usa osvetira. Ovso džanel, niko na džanel. O manuško uklela che anguni stepenica e di pasoro, olek folo kibri, ola chalungia. Manuškova hari po preuklela, ovela skromno. Manuškova uklela pouče, nego ljakala dujangune, tega ne manuš dikela kobor hari džanela. Tega ne manuš dikel kobor hari džanela. Ama manuš ko uklela, ki anguni stepenica, anguno ce cări su kerela ko džandipa, ofta nu chalungia. Oho, na štilja kerela, fe ofki brđija. Manuš ko hari po upritu uklel, ovela skromno. Manuš ko džava dosta doruče ko džandipa, te pena men hari pohor kuvgja,
stvari henez moćoro di kel kozu na džanu. Ođan di pajtano more, ka soro kraju ja kjana štite dike. Lese na nesi gyariba, koja kalabuča. Varan manuš te araki, ko prvo tan pirolafi, te araki piresi kavde manušen, len car te savetuini pe nasihati len dar te rodeu, tamam? A na ne savebuča ko amaro vas te kera. Znači tu nešto peloke ki godi ašta mea gjarka, siba me nešto čitimo, duri čitijum. Ki većina slučaja amende o primjeri šundum. Znači amende na ne čitijum, arakljum, šujum. Onda ne budi kando, ando aklamo habete ke ne same manuša sar pučena. Omna pučela tu hođa arakljum ko doa kitabi bešelo doa. Sija gyahari ili sar. Nego puna mea šundem dat se akava gyahari. Ima di kja kao narodu više ašunela nego so čitinela. Koja je tamo musibeti. A pa na pobavu musibetu vas ošunela na čitinena, Lena je butiko piro vas hemondeme. On su džane, niko na džane. Koja je tamo ali problem. Se manuša na negdje sigari. I si situacije kada poželjno je tano manušte sigari, kao pomina samo duj, anguni, kad krela pelafi tano šukara amelo delo. Tamo? Kad krela pelafi tano šukara amelo delo, buti, nebitno, tega ni sigari. Fefirru ila Allah. Sigaren, premalo ko Allah. Sigaren šukara amelija, delja bučate keren. Togaš si sigariba, togaš si poželjno manušte sigari. Hem te nadel prostor nika se. Šuneja negdje del hajri si. Mamu kaveri. Nakavli, sigar kodo, prasta. Hem dojto poželjno situacija, kjeda je tamo poželjno manušte sigari, ko među ljudska manušika ne odnosija, a od ovakve ova pelafi tamo hako je manuše su, emaneti, obaveze, tamo, kvaj tamo, bud, poželjno manušte sigari. Sijan borđlija neka se, jedan dugo negdje, kugjan, sigar. Parente sigare odolja, tirane. Te mu ke poverenje za dujto put na tu ke te del, a verece ka se pomoć kol potrebu. Domuša nam ke na poverenje, so se dejala steja prea i kalea. Kaj tamo ari musibeti, dujto gu ti plata, koji si le radnikija. Kaj tamo emaneti, možeš morate pazim, mate kel peske dolje. Na samo baš o radniku koja buti kerela. Hemoradniko, znači nasama kanal kerela dik si plata. Sigar de i balje si plata. Ama isto manuš koja buti kerela te sigari piro balje za te završini. Te sigari. Gledajte, ne same, buča keda je tano sigari ba poželjno. Allah je to putina men, to zorar kera men, to prostina men. Jel dajmo li nako kra, to prostina men njema mare roditeljenje.